Lakhipur online puthok saba megi tang kuntaru ningthau kaba numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maruoiba pao. Assam da Manipuri Autonomous Council tanbagi matangda Coordination Committee ama semkhre. Cachar jila gi Additional District Commissioner Yubaraj Thakur laikidre. Lamar gram khunauda khungi member chamaromna saruk jaduna tiranga yatra pangthokre. Sinam Purnima bo chairman oina khanduna United Committee Manipur UCM gi malom unit semkhre. Leibak asida COVID-19 gi case hengalak pathangnare. Starlink da Bharata satellite internet ahongba mamalda haudokpa yana leire amasung Cachar jila gi oina member kunma thoina saba Tech Ball Association semkhre. Hauzik mapung oiba pau tabirase. Silchar Rongpur da leiba kaisam luhong sanglenda ngarang nongmaijing nimita Manipuri National Council MNC Manipuri Youth Front of Assam Maifa amadi Young Manipuri Council Assam YMCA gi apunba thausil makhada Assam gi maroiba tongan balup kaya ga loinana Assam da leiriba Manipuri singi yaifanana bagi amata ngairaba Manipuri Autonomous Council tanbagi matangda mipamama maipangna pangthokre. Retired SES Kangabam Santi Kumar na mipamapu amadi tongan balup singi President singna President member oiduna pangthokiba mipamaduda tinkiba miyamna yamna kumna khanaraba matungda Manipuri Autonomous Council Demand Coordination Committee Assam haina mingthonba Autonomous Council Demand Committee ama semki. Coordination Committee asigi thaubugodaba singdi Chairman oina Kangabam Santi Kumar, Working Chairman Advocate Ngangom Ramakanta, Vice Chairman oina Kaisam Kamdev, Konjangram Aruna Devi, Beni Misra, Sangita Begum, Thangjam Rojen amasung Romin Luangni. Convener da Ketrimayim Singhajit, Co-Convener oina Seram Herajit, Dr. Raju Khumuzam amasung Kunthaujam Sunitani. Joint Convener da Okram Lakikanta amasung Roshan Irom, Treasurer da Athokpam Niten amasung Joint Treasurer oina Kaisam Anand asina chingbani. Amarom da numidasegi mifam da kudongsa da bakaya dagi saruk yaki daba amadi mifam gi paujil yahudaba tongan ba lupsingasu warisanaduna hairiba Coordination Committee asigi manungchana thaudang puminaduna iho asi changsin minagani hainasu Coordination Committee gi maike dagi phongdorakli. Cachar gi Additional District Commissioner Sri Yubaraj Thakur ngarang nongmaijing nimit ki nungthil gi pung ahum taba matamda Hyderabad ki IG Hospital da masagi anaba manamaram oiraga leikidaba matamda masagi chahi 95 sukre. Mahak haukiba megi tang 15 dagi hospital asida laikanarakibani. Mahaki aroiba mathau mangam masagi mayum Dibrugarh town da ngasi pangthoklagani. Yubaraj Thakur mahaki mapa manaunupa amasung mahaki nupi Akangsa Sharma laihori. ADC Yubaraj Thakur na manung matam sadana laikidabada maigay kaya dagi awap phongthoknari. Ngarang nongmaijing nimit ayuki pung 13 taba matamda Lamar Gram Khuno BJP unit ki President Sri Yengkhom Siam gi lamjing makhada khungi member chamaromna saruk yaduna tiranga yatra pangthokre. Thorom adugi maroiba pandam phongdokladuna thokchom sandani amasung Bisoya Sharmana haukiba April gi tang 22 da Anantnath ki Pahalgam da maralizada balam koiba micham kuntaruk hatok pikibagi thodok adubu thamoi sokna pedaba phongdokki. Makhoina makata na haikibada thodok adugi laman khumba oina Bharat ki Prime Minister Narendra Modi gi lamjing makhada Operation Sindur pangthoktuna masing yamlaba laluba kaya hatkiba adumak Prime Minister na Bharat ki nagarik pumnamakki hingbagi atikar ngak senbibani haibasi mayek sengna utli. Operation Sindur mai pakanaba honabada maroiba thodang laukiba Bharat ki kangphal ising amadi nongthak lanibu makoina thagapa phongdokki. ऑपरेशन सिंदूर का जो शुरू किया है तो इसमें यही दिखाता है कि जो वो हमारे देश के लिए और हमारे जो देशवासी के लिए वो बहुत चिंता करती है और हमारा जो देश के लिए वो सुरक्षा करने के लिए वो जो उसको बहुत जो ऐसे करेगा. इसलिए वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड वी ऑल लव आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी. मार्च रैली काश्मीर की पहलगाम लंघोब लाजब निजम क्या
ꯊꯧꯒꯠꯂꯧꯕꯁꯤꯡꯅ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯅꯥꯒꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯏ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯁꯤꯟꯗꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯗ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯂꯃꯟ ꯈꯨꯝꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯁꯦꯅꯥ ꯀꯌꯥꯃꯔꯣꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯊꯋꯥꯏ ꯊꯥꯈꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯧꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛ तेजपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मोलिकुलर बायोलॉजी अमसुंग बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की मखादा सुस्मिता सिंह PhD डिग्री फंख्रे यूनिवर्सिटी असिगी स्कूल ऑफ साइंसेस की मखादा पांथोकिबा महाकी थेसिस डेंगू वायरस ना इन्फेक्शन ओहेलकपदा मियोबगी हक्सांग ना रेस्पॉन्स पिबगी मतौ अमसुंग अनाबा असि खंगदोकपगी अनोबा पांबैसिंगी मतांगदा मरुओइबा पांदम थमखि महाक डॉक्टर शशि बरुआ की लमजिंग मखादा महाकी रिसर्च वर्क असि चथकिबनी पनबजाय सुस्मिता सिंह कसार सिद्धपुर पार्ट 2 की संगोप सुबीदगी H चंद्रकीर्ति अमसुंग नमिला सिंह की मचानुपीनी मणिपुरी साहित्य परिषद असम रामनगर मसाना हंदक्ता ICS अमसुंग SSLC परीक्षादा पास तौरक्रबा महिरोइसिंग तरामनोक्रे संगाई क्लब रामनगर 2 को सिलचर पांथोकिबा तरामनोकपगी थोरमदुदा मणिपुरी साहित्य परिषद रामनगर मसागी प्रेसिडेंट खाइदेन बिंबावतीना मिफम पोइकी ICS अमसुंग SSLC परीक्षा पास तौरक्रबा पुनम महिरोइ कुनिपांदा परिषद की माइकेदगी सर्टिफिकेट अमसुंग लेंग्यान फी कुदोल तमखी चहीगी ओइना ने सिगी थबकसे हेरिटेज की प्रोग्राम अचे चहीगी ओइना पांथोक्सी आंगामसिंग जोइदीने ngasi प्राइज फंगिबा आंगामसिंग असे मोगोजु लेना जदोनी मयाम मंगा आइदी अदु फंगना अदु लाइना क्वालिटी लेदिबनि पुनमक्से अदुना चहीगी सी प्रोग्राम से तौनबै तौसी अदो आंगामसिंग आइना हारिसिनी कल्चर के ओइबा फनेक सेलन बीसी करिगुमदा अखोगी थबक थौदोनेना अमा ओइरबदी अदो मांदोक काबदो सुंगाई फनेक चलला कालहन काहनची अखोगी दि लेत्रबनी सिगी थबकसे मांदोक काबा हैत्रे आंगामसिंग कांचिंग दरे कांचिंग बो मतम दजु थोरक तरे फनेक अमा सेबदो नुपा मचा जु खुदै सेपा हैनते का हाइबा जावरे मयाम अमा तिल्ली से खेमा बेरखान लमा लांगदि खान कोइ तिल्लबन अदुना अखोगी तमक्ता होना जसी नत्रबदी अखोई आंगामसिंग तुंगा करिगुमा मा लेहौररोय ना लाइरिक त लेहौगदोइरना कल्चर द लेहौदोरिरा अदुना मांगदना बैसे अखोई मयाम होनासी मसी अखोई मणिपुरी साहित्य परिषद असम रामनगर ब्रांच ना आंगांसिंगी दमक्ता क्लास 10 अमदी 12 CBSE अमदी सेबान लौबा एग्जाम दा पास तौबा आंगांसिंगी दमक्ता अखोई प्रोग्राम अमा थमजबनी फेलिसिटेशन प्रोग्राम असी अखोइना रामनगर गी संगाई क्लब दा थौरांग जै थौरांग असी अखोइना आंगांसिंगबु थौगतपा मखोइबु एनकरेज तौबगी दमक्ता अखोइना थौरांग असी तौजबनी परसेंट अमदी 60% दगी हेनबा आंगांसिंगबु अखोइना कौकतजै अखोइ सिंगदु अखोइना लाइरिक अमदी सर्टिफिकेट लोइनाना ही अमा लेंजान फी अमा तंबीरगा मखोइबु फेलिसिटेशन तौरी कसार बिनाकांदी पार्ट 2 दलैबा इंदुप्रभा कॉम्प्लेक्स चथरिबा सोलो आर्ट एग्जीबिशन की ngarang nini chanba numita क्लास 3 दगी क्लास 10 फाउबगी महिरोइ सिंगी ओइबा लायक हेंदानबगी थोरम अमा मिदास इंग्लिश स्कूल बिनाकांदी पांथोखी लोइनाना डॉक्टर KN चाना मॉडरेटर ओइबिदुना पांथोखिबा सेरेंग सेदिनबगी थोरमदा कवि कयाना सरुक यादुना मसा मसागी ओइबा सेरेंग पाथोकनखी सही तेरे खुंतांगई तुमु रपगी यातंग पुंगिना सेमी कबुगी धारणा दा संदोकनबा कंगलै चनुसिंगा जग तेमसिंगरपा करम रिकावरी पुआरी थोदो मितौ तंबदा हालेंदबा करी थोकनी खंथदबा नसाना नसाबु खंगदबा करी कानगनी मितौना कदाय नसाना नसाबु हंगजौ नतोमता हक्कनानो अंगक्पा मैत्र बातनी जेंगुबु हैरबा मतम सिगी होंगलक जाओ चक्चा सिजे छाजत कुम्ही कुमाई नक्तनी कुंभ मेला ने केदौजेरेनी मपान नाइदबा नोआइबि मेलादा दुबई सिंगापुर हांगकांग मलेशिया कनाडा गोवा डेटोना बीच हिंदी कैसु असापति
o kana kana lai bagi thorak lo sambal na hawai maton sare thorak lo sambal na hawai maton sare paru badang mensin khimana uru bada isin khimami ingthau oiri pitang bana bichar tawri ron thok ta bana ai khoi siragra pu haiba kon thang manga gi seisakna laide khiglen chaiduna ima bu kal hawrasi ima gi singli da mai hawre ima gi lutong da mai chagre Chande Sharma Manipuri Sangit Bidaloy Kakmara Kasarna Ngarangdagi Apunba Mahiroi Tarani Panjauna Isegi Guru Oina Oza Tambalngau Amadi Pungi Oza Pari Mitei na Takpi Tabi Bahokre School Asigi President Isegi Oza Chandam Mongolna Mahiroi Singi Mama Mapa Mahiroi Singi Mama Mapa Pesingda Makoigi Angang Singbo Thangze Numita School Loiraga Amasung Nongmaijing Numita Su Thabirakna Ba Haijaki Chande Sharma gi Radha Krishna Madhopta class asi chathari class chatna Sangit Vidyalaya si sanana basu lepchari masida miyamna angam mateng pangbina basu haijarakli Ahamutda Kasarem Linda Labiriba, Oja Guru Singh, Sinau Singh, Hakuli Kisna Hamda, Tanda Mangal Singa, Sesapana, Kono Koramjari, Musijaraba, a Kasarem Linda Labiba, Sinau Singh, Oja Guru Singh, Masi Megi Tang Punamanga, Asita, Aigi, Kasar, Kakmada, Lajariba, Ikunasita, Chande Sharma, Manipuri, Sangit Vidyalaya, Asi, Ayingasi class, Haujabani, look, I class, Haubasita, Aigi. Isai tapi kita guru mingun panjarabada akhoi yamba oja thamango aduga pungi tapi kita oja sina nusi jabai inau ngo pari meitei achumai tawdana ngasi ase akhoi class se ngasi dege haubani ngasi ki tamiba chhatra singju angang matani lairik tamkhlaiba hagoliba angang matani maramaduna aina ngasi medere thongda haijaningbadi hagoliba angang sing amingesu Oja Singh, Mama Singh, Pamda, Aina, Hijaning Badin, Lugna. I could get nuts and kitten a sijam Matautai, go to Sampada, Kona, Hingiba Makadi, I could get Chang the Zadraba, nuts and kittani. Madam Maduna, how good along Sing Sibu, Tawai Jahondu, Lelana, Sigi, Igi, Sangikal, School, Sidla, Pidiba, Hagoliba, Angang Sing, Aming Sumai Guardian Sing the Aina, Hijanga, Wayamani, Tanjang Badi, Angang Sing, Matam Sana. School Chanandiu, Matam Sana Lai, Tamhandiu, Aduga, Asigi Manu Asida, Nimit Hapta Mate, Nigi Manu Asigan, Nini Katang, Aina Matam Lojay, Akoi Sankirtan Committee Traptagi, Tangjaga no Majinga, Aduga Tangja Sisu, School Hap Labanina, Kanagumba, Angang Singa, School Halang, Hapata Bidaga, Nunkin Atang, Riasan Jobiba, Class Lobiba, no Majinga Sina full class. Aduna, Mama Pao Sing Sina, Angang Sing, Lai Subatai Jahondu. Aduga pung isai sisu matam sangbada Sangit Vidyalaya lakpiraga Sangit Vidyalaya nam sangketan isai na chinga punamase mapung phang diu amesu angang singje oinaba hona jage haidana aina Mama Pao Guardian Singh from Singjari Lola ngasi kasalam damda laibiba isnau singa ina amkan haijari aigi ngasi Chande Sharma Manipuri Sangit Vidyalaya class hauba taragasu ai emission asum laujari Mayamna Nushibiduna, Lakiu, Emission Lobiu, I Mayang Saba Togan Mapung Panaba, I Hona Jage, Lola Lenana, I give Sangit Vidyalaya Hauji, Ladiba, Ming Panjaba, Chande Sharmagi, Radha Krishna Mandigi Mandopta, I class Haujabani, Lola class Hauna, I Sangit Vidyalaya School Masage, Haidunasu, I lecture, Aduna Kasandam Nabiriba, Oja Guru Singa, I give school Sabasi, Mayamna Mating Tobu, Mayamna support Tobu. Ngarang Imphal gi Major Khulda Manipur Press Club ta Dr. Moirang Them Surjit ki mahaki astrology ki concept ta kumjali sing ani dagi hauduna sahi kunmanga mapung pharak pagi Silver Jubilee thoram Sangai Publishers Naurim thongna sinduna pangthokre thoram asida mithunglen oina Manipur Sarkar gi Arts and Culture Loisang gi Special Commissioner Mongjam Joy amadi mifamapu oina Sri Govindaji Temple Board ki Panji Sanglakpa Chandra Siddhanta Wangkhai Mayum Homendra Saruk yakhi
अखनब मिथुंग ओइना कंगलैपा कैलेंडर बोर्ड की प्रेसिडेंट आचार्य अहमबीजित साइरोम अमसुंग इकाई खुमनजब मिथुंग सिंह ओइना कंगलैपा कैलेंडर बोर्ड के एडवाइजर अखम लांगोल गोविंद जी की संकीर्तन इंचार्ज सीजा गुरुमैम गरुमणि शर्मा ज्योतिषी ओइनाम श्यामानंदा अमसुंग ज्योतिषी नोंगमाइथेम शरद सरुक याखी संघाई पब्लिशर्स की कन्वेनर कोंथौजम नोबिन्ना थागतवारोल पीदुना थौरमदु लोइसिनखी यूनाइटेड कमिटी मणिपुर UCM नंगरांग अयुक इम्फाल वेस्ट की मालोम मखा कम्युनिटी हॉल पांथोक थौरमदा UCM मालोम यूनिट सेमख्रे थौरमपु ओइकिबा UCM की प्रेसिडेंट YK धीरेन हाई मणिपुर थाबा यारोय हाइबसी इंडिया लेंगाकना चथरिबा मणिपुर थुगाइना बहनरे हाइबगी अचौबा खुदम अमनी हाइरदुना गवर्नर ना हौजिक फावबा मियामदा सेंगदोरक्ट्रिबा सिदा महाकना पेंदबा फोंदोखी थौरमदुदा नुपी समाज के एडवाइजर खुंद्राकपम इंदु UCM की सेक्रेटरी जनरल शांतना हकपम मालोम तुलियाइमा मखालेकाई प्रोग्रेसिव वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट थोकचोन लेरेन तोंबी अमसुंग अतोपा लुचिंगबा सिंगना सरुक याखी मिफमना यूनिट असिगी चेयरमैन ओइना सिनाम पूर्णिमा वाइस चेयरमैन ओइना आरामबम शांतिबला अमसुंग लाइस्रम मेमचा जनरल सेक्रेटरी ओइना येंद्रमम तोंबा अमसुंग नांदैबम ललितपु सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ओइना खनखी लेबाक असिदा कोविड-19 की केस खरा हेंगलपना मरम ओइरगा सेक्सिननबा मरी लेनबा एक्सपर्ट सिंगना हाइक्रे भारत की मफम खरदा कोविड-19 की केस हेंगलक्रिबा सिदा हक्सेल की एक्सपर्ट सिंगना मियामदा सेक्सिन लेनबा खंगनख्रे अदुबु किनिंगाई दि ओइदे हाइरि हेंगलक्लिबा केसिंग असि मरोइना ओमिक्रॉन की सब वेरिएंट JN1 ना ओहेनबनी हाइरि इलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी ना भारत की टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राइना सैटेलाइट की ओइना इंटरनेट सर्विस की स्पेक्ट्रम की ममलदा अनोबा रिकमेंडेशन पिरब मतुंगदा स्टारलिंक ना भारता चौराकना थामदा $10 हाइबदी लुपा 9,990 हौदुना अनलिमिटेड डेटा प्लान फंगनबा याना लेरे शहर की मफम सिंगदना सर्विसेस की ममल खुंगंग की मफम सिंगदगी हेना लौगदौरे मसिना भारत की खुंगंग की मफम सिंगदा हाई स्पीड इंटरनेट फंगनबदा चाउना मतेंग पांगदौरे ngarang nongmaijing nimit sanamai sports academy khoirel silchar टेक बॉल एसोसिएशन ऑफ कासार डिस्ट्रिक्ट की ओइना मेंबर कुनमा तोइना साबा मपुंग फाबा कमिटी अमा सेमख्रे एसोसिएशन असिगी अहानबा टर्म असिगी फम पुगदबा सिंगदी प्रेसिडेंट ओइना मुतुम गुनाधन वाइस प्रेसिडेंट दा सगवाइजम रणबीर अमसुंग थोकसोम ससीनंदन जनरल सेक्रेटरी दा लाइस्रम सेक्टरजीत जॉइंट सेक्रेटरी ओइना मैतान कैसम मनिंद्र कुमार ट्रेजरर दा पुरिसाबम निताईचान पब्लिसिटी सेक्रेटरी दा खिरो गोपाल शर्मा अमदी एग्जीक्यूटिव मेंबर तरहुमदोना सेम्बा मपुंग फाबा कमिटी अमा सेमखी पनबयाई फुटबॉल अमसुंग टेबल टेनिस अनिगी टेक्निक सिंग यावरबा हंगेरी लेबाक्तगी हौदोकिबा अनोबा टेक बॉल मसाना असि हौजिक मालेमगी थाकता यामना पामना सानरगलिबा मसाना मने ngasi khoiren gi aigi sanamahi sports academy asimaktada kasar district ki oiba टेक बॉल की अखोगी एसोसिएशन अमा सेमजाग्रे फॉर्मेशन तौजाग्रे लोइना लोइना ना लाइबा जून थागी डेट 11 to 16 असिदा ऑल इंडिया की ओइबा इहान हानबा टेक बॉल हारिबा मसाना सिगी नेशनल चैंपियनशिप नासिकता पांगथोक कदोरिबा सिदा एगी एकेडमी सिदगी अखोगी ऑल असम की ओइना पार्टिसिपेट तौगदबा छात्र करसु अखोइना थौरांग जदुना अखोई असम की मिहुत सिंदना असम की मिंचत पुरोकनाबगी दमकता अखोई सेम सजरी ईश्वरना चानबीबा ओइसनु अहानबा नौना थोकलकपा मसाना अमसुंग इंडिया दगी अमसुंग असम दगी अखोईगी इहान हाना पुथोकदबा सानरोय ओइबना कयामुकी मतिक मगुन फुदोकपा ngamgadaba मदु मतमना पुरकपा ओइरसनु अदुमकपु अखोईगी थाजबदी सोइदना अखोईगी लेबाकी अखोई स्टेट की मिचत उरोंग सोइदमकी अखोईगी हारिबा छात्र अखोईगी सानरोय सिंगसिना पुरकपा ngamgani हाइबगी थाजबा थमजरी ईश्वरनसु थौजानबीबा ओइसनु अखोइना सेपक ताक्रो मसानादा इंटरनेशनल प्लेयर ओइरकपगा लोइना लोइनाना हौजिक मसु एगी ग्राउंडा फील्डा ऑल कसारगी अंगांग सिंगबुसु अखोइना तंबी ताकपीदना नेशनल इंटरनेशनल थाकता गोल्ड मेडल अचीव तौरकपा अंगांग सिंग पुथोरकपा ngamjakibana मरम ओइरगा अखोइगी थमोइदसु अचेतपा थाजबा थमजै मदुदी टेक बॉल हारिबा मसाना से सेपक ताक्रोगा इखेन खेनदबा
चप चाबा मागी सिमिलरिटी गेम ओइबना सोइदना अखोइगी आंगांग सिंगना प्लेयर सिंगना चुसन्नबा ओइगनी हाइना थाजबगा लोइनना ngasi अखोइना तपना तपना होनाजरगा इनौ नौबा मसाना सिबु मालेमगी अवांगबा थाकता लैरिबा स्टेट सिदगी अखोइ म्यामना पुथोक्तुना मिंगचट उरोंग पुरकपा ngamba amasung hena chusannaba hena chusannaba angangsing amasung leiriba khunja singdagi matik magun leiraba angangsingbu amuk hena puthokpa ngamba loinana अखोगी मिंगचट उरोंग खिनबा ngamba masi makhak aigi thajaba thamjaraga mayamdagi ai bidai lojari thagachari Khanganja Bama Health Care Amadi Paramedical Science da University Grants Commission na Sakhanglaba Chahi Amagi Diploma Chahi Anigi Advanced Diploma Aduga Chahi Ahumgi Bachelor of Vocation Course Tamba Yaragani Institute of Medical and Paramedical Science Silchar Amadi Gracewell Hospital Manipur Silchar Anina Kusam Naduna Lingya Vidyapit University Faridabad ki makhada course asi tambiba haure Health Care ki field da skill development oiriba Medical Laboratory Technician, Operation Theatre Technician, Physiotherapist, Radiology Imaging Technician, Patient Care Management na chingba 12 pass tawrabasingna tamba yaraba coursing asi tamduna isana isabu thabak bijabagi kudong saba lobiyo aduga nursing yoga attendant first aid training emergency medical staff amadi RNP course na chimbagi atenba matamgi oiba course ngi tamaktasu admission haujare akupa marol gi tamak Institute of Medical and Paramedical Science Ismail Market Central Road Silchar Lingsibirabu Natraga mobile number 939573245 da of Honabiu Wellcare Medicos Lakhipur Ward number 8 na Makhal Maka Anaba Kayagi Damak Maming Leraba Dr. Singna Laying Bagi Kudong Saba Bizari Dr. Yusuf F. Chaudhary MS Nakong Natonamati Kaunaugi Specialist Amasung Dr. Rehena Sultana MD Angangi Specialist Dr. Ani Asina Nomaizing Kudingi Numijung Pungtarani Tuitigi Layengani Dr. C.H. Rakesh Singha MS Orthopedic Surgeon Sarugi Dr. Asina Laibak Popan Mit Kudingi Nungtili Pungahum Dagi Layengani Dr. Satyam Bisas MS Dr. Asina Nungsang Gallbladder da Nunglaiba Khoirin Pomba Phimosis Paraphimosis na Chingbagi Layeng Nanabagi Damak Numit Kudingi Ayuki Pung Nipan Dagi Mapan Phauba Aduga Nungtil Pung Ani Makhai Dagi na Numidang Pung Mapan Phauba Layengani Dr. Bikram Bhuya Dentist BDS Jagi Dr. Asina Numit Kudingi Nungtil Gi Matamda Layengani Dr. Benjir Ahmad Loskorna Numit Kudingi Numidang Wairam Pung Taruk Dagi na Mapan Phauba Aduga Dr. Puspita Singhana Numit Kudingi Ayuki Pung Nipan Dagi na Mapan Phauba Aduga Nungtil Gi Pung Ani Makhai Dagi Taruk Phauba Layengani Dr. Tribeni Haflongbar Clinical Physiotherapy Dr. Asina Sagol Sen Irai amasung Thangja Kudingi Nungtil Gi Pung Ani Dagi Layengani Akupa Marol Amadi Booking Gi Damak Wellcare Medicos Lakhipur Ward number 8 ke mobile number 8134835398 number asida pau phawna bina bahairi Lakhipur online channel asibu yengbiri basingna pau asibu like amadi share tawbiu amadi hojik phawba channel asibu subscribe tawbidri basingna subscribe tawbiu Aroibada Maroiba Pao Amukhana Assam da Manipuri Autonomous Council Tanbagi Matangda Coordination Committee ama semkhre Kasar Jila gi Additional District Commissioner Yubaraj Thakur Laikhidre Lamar Gram Khunau da Khungi member chamaromna saruk jaduna Tiranga Yatra pangthokre Sinam Purnima bo chairman oina khanduna United Committee Manipur UCM gi malom unit semkhre Leibak asida COVID-19 gi case hengalak pathangnare Starlink da Bharata satellite internet ahongba mamalda hodokpa yana leire amasung Kasar Jila gi oina member kunma thoina saba Jack Ball Association semkhre Lakhipur online YouTube channel gi pau sandok jaba ngasigi oina di matang asida loijare